والقبنة فكيم أما جولة أما نبرة دم سو جولة لما غاربي جولة لما سكيسا نما كاتي نوجين بوني أزني كان نوجين دبر سنجت من دايسا لشون وقا يسوس قا هر سانجي سنجا جيسو أكوان أم أبوليس كوسو كليسا دويا لوين نتفكر ربي جولة كم تكيسو ما دقدام ساني جزيرو فنا جيسني نوجي إجسني وان بربادة بتاني أنا دوبا فابتاني ورقة أسناكاو لا لكن كفرة رب قافة جاني موف ما ساني بتانيتي ناقا جيسن جولة قاري جولة كانتي عملا نت إياتو جولة كسيو قبطان نام بربادة مالفين وجينا من يأتو بسلاي نما وجينا شروع نجان نما وجينا أنا نما كيساتو بسلاي nama malee hirribni nan qabu tokko nama malee qoqqoon nan qabdu nama malee midhaan naan liqeeffamu kana rakkoon koo biyya kana keessatti kan na huqqisiif mana madaamii ta'eefan bahee nama wajjin malee nyaachuun beeku qophaa koo nyaachuun beeku amma doon beela'ee nyaadhu nama wajjin malee yookiin biddeen qabatee warra ollaa deema amma ijoolleen naa yookiin immoo karaa keessan lakkoofsa kee qaba. Raayyaa na dubbisi maali bahaarii kiyya buna beekee buna dhuga garuu biddeen qophaa koo nyaadhu abadan. Ribilis immoo akkanumatti feesbuukii kana banee gurra jala kaawwadhee akkanumatti dhuman dhaggeeffatu irra malee ribni nan qabu. Kan na huqqise basalaa biyya kana keessatti qobaadha bakka. Qobaan beeku ammatti qobaan beeku. Siiju dhugaa dubbachuuf ta'a yoo natti dhiyoo nyaatti naannoo fasi baay'eetu turta galgala naannoo guyyaalee natti hin tolu. Sittani ma lubbuu wasaapidhaan natti na dubbisi. Si dubbiseen jira yoo sitti baay'ata waan ta'eef irra deebi'een si dubbisa ishee. Shiloko. Namni akkasii gisee jiraate namni wajjin nyaannaa, wajjin taphannaa, nama gaarii, nama waree nama walitti buusu osoo hin taane amma sagalee kan koo dhageenya ijoolleen lamaan suni ijoollee biyya kootiiti ijoollee shawaati nama lama isaan lachuu shawaa kooti isaan lachuu takka intala wallaggaa takka ijoollee shawaa ijoollee ambooti sagalee kootu namuu dhagayin eessa akka hin jiru osoo hin beekin dhufanii kunoo isaan lachuu wajjin irraa galan dafanii jechuudha. Torbe tokko takka torbe lama nabra teessee inde deebite garuu takka har'a nabraa deemte oduu akkatti walitti boo'nyuu jechuudha oduu natti boo'anu yoo ani nyaachuu dide na kaasu ganama ka'anii na sossobu bakka hin jirameti obboleewwan kan koo caalaa naa ta'an dhugaa ijoollee kanaan ani mimmaantu na qabee har'a giseen deemu amma qobaa kee hin jiraatu surur na jee bakka surururururur na jee nama barbaachise dhugaa rabbiidha. Tiga ko halifam jiran sana si dubbisa nagaa naan ture. Naa kanu kayko. Rio nama amanamaa yoo argame jechuudha nama ofii koo qaamaan beeku yoon argee. Bakka kanan barbaadan nama qaamaan beektan nama gaarii amma gadda takka asumarratti kan dubbadha oduma siinfaan bayini takka gadda akkanumatti dubbadhee naasiin barbaadan jettee uftee nan beeka garuu ijoollee saniin inni uftee lokshiniin ergeeffan wajjin haasofnee wajjin walii gallee nagumaan jechuudhaatu reedii akkanumatti wajjin haasofnee lokshiniin ergeefi oduu ijoolleen lamaan tunnaa ijoolleen shawaa yaa kuudunaa ijoolleen lamaan tunnaa fi akkan dura calqaba seene inni uftee ani lokshinii bichan ergeefi Kata teman Hussein tenar gen, bahkan after sih bekor, esa aku after bekor. Kasih lagi nasi sambil bilang nanya tu, itu malah ada jauh itu. Bahkan mak syantah pada terus fajete, orang wasente, pakuan tahu kan ijate, tak terus dah nanu kan angkete dia anggar ragu bosi nak kabeh. Kalau saya kau segala nak kabeh profile ko agar tejo. Namo tak kasih sana imbarbannya. Namo tawan nam no gitu lalu. Kufiti nama egan imperpaduan. Maka asan nama seganda saya disinau, maka anam saya disinau. Garu warota kana ani kata disines. Marga hama itu disines. Deret itu singaina deret itu singau. Waroni kasih sungitu. Jirenya konjira jirenya kesan jira Isin waroni kuta oromo kesa waroni suni warra obboleti irsa fudu. Kuta oromo kesa. Obboleti niti sa warra fudu. Nama dubri hermud kanafu warra hiriyaasa ganee jaalallee hiriyaasa jaalatu warra kanatti ammas arras borus nanja natti niyaatina isinitti niyaadhu sinan kabajaa achumatti na kabajaa bakka warri ani barbaadu nama waan namaa keessan galle nama sirriin deemu nama waan namaan barbaadu nama nan jee bas
kana qofan barbaadan kutaa ebaluu jenneen warra dubriifu warra nama duba garagalee waan nama hamatu nama hiriyaa waliigan jara kanarraan addaan ba'u barbaadan jarri kun adaraa rabbii toora koongainaa toora keessan hin gabu bakka nama carrashaa isinitti bakka maaliif isin nama dur an biyya kootu isin beeka dubrii fuutu isin dubrii shaawatti immoo dubriin haraam dubrii fuunu nuti warri shawaa warri wallaggaa jarri kun hunduu oromoo keessaa oromoo kutaa tokko keessaa dubrii fuunu nuti warri shawaa kanaafuu isin warra dubrii fuutan warra hiriyaa gantan warra kanarraani natti dhufnaa warri akkasii adaraa rabbi dhaaba keessan isin ga'u dhaaba kootu isin ga'inaa naffatta ani kanaan isinitti muchuu barbaada warroonni akkasirraa adda taatan na dubbisaa isinan jaaladha ishee innaa masii waa gaafannatti maa ijoollee gaarii Ishaa dhoko akkasii bakka mucatti nama sirrii yoo jiraateetii jalatti minan galcha nama tokko. Xaansuun immoo lubbu gorga nama jechuudha. Har'a galgala sitti naasaayyuu keessaa naasofna. Ishii giiftii gochaa. Nama obboleettiin haa ta'uun barbaada. Nama obboleettiin haa taatan mee lakkoofsa tokko barreessaa. Warri obboleettii sii taanaan hangetan lakkoofsa tokko naa barreessaa. Dubaay keessatti obboleettii sii taanaa hawwii koo siifuu koo akka dureetitti kan qabadhu obboleettii sii taanaa. Sitti guudhamaa asirraa fuutee. Anuu sii jira saree koo. Abshir. Taap godhaa. Sifira jiraadhe. Sifira jiraadhe sifira. Nama hiyootii koo keessatti natti jijjiiramee hin beekne nama hiyootii koo keessatti narraa hafee hin beekne hawwii fi siif safuu micoota kan jirti ammas. Abshirishee saaroo. Ofii waan seenaa kan gamta akka jirti obsee kan gamta akka jirti ijoollee kanneen sinan jaaladha. Warra gisee shira namatti Shatti baatee waamni. hawwii immoo gorsa kan Nugada toomi lubbuu koo. Dhugaa rabbii siinta. Oo. gorsa kee yaadeeraa na gorsii. Sin gorsa saree koo. Dhugaa sin gorsa. Ishii abshir. Waliin jiraa. Hawwiin laayii biratti na agartee gastii koo seenteen beektu natti bilbiltii waasaappiin na dubbistii wanna akkana dhaabinaan jetti warra lakkoofsa tokko barreessan hundi keessanuu obboleewwan koo qulqulluu garaan na jaalattu hundi keessanis soddanii lakkoofsa tokko barreessan immoo garaan na jaalattu garaan obboleettiin haa ta'uu barbaaddanii. Ati hojii makee moo? Laayii shawaadha na jaalattaayi foon kana hin jibbaa foon. Iji. Ani obboleettiin qabu yoo obboleettiin haa ta'e kinoo hawwiin hin beekti. Iguu lubbuu godhinu yaada sibira jirra. Biyya san keessa jiraachuu jiru ani baay'ee si jaaladha baay'ee. Obboleettiin keessa har'arraa ani Abshir. Dhaggeeffadhaa yoo Hawwi. Ishi saree koo tiijii koo abshirtu faanaan jira. Qo'i lubbuu. Warri asalatti Qaara miira keessaa baasilan jeeqaa. Sinan jeeqaa miira keessaa baa. warri Gurguradhu asalatti ati tiko. wantoota Wantoota kukkuluun manna akkana miira keessaa baasaa mijayyoo akka. dhaggeeffadhaa warri shawaa minaamina jedhuuf ishiin waa'ee gandummaa hin beektu ishiin yaada ofii ibsattee jirti gandaa fi mootii ishiin kan jechaa jirtu kanaafuu maani jaalatti warra jaalatan bichaan yaa saatu borustaatwanii maa buustan ijoollee hin baasinaa baacaa maa baastan kooyi kottu mijaasiif hin ergaadhu ergadhu hin baasinaa mucaahan nama kana hin baasinaa maal akka inni jedhu barbaanna kottu gal na baastanii xiyyaa barra hin baasinaa dubbadhu mucaa ani illee baay'een si jaaladha wallaahi si jaalannaa warnaan jettan ani fiijin keessan miskiin uumaan Galchaarra hin jiru neetworkiin kiyya dadhabee jira. Kilaasii kiyyan jira. Laalaa dhis tokko gaggeeffadhaa. Namni na barattanii namni na baruu barbaadan yookiin immoo namni amala koo baruu barbaadan gaafa natti dhiyaattan gaafa na bira geessan gaafa na wajjin nyaattan miidiyaa kanarratti ispeesii fakkaadhaa
amala qabreetti wayii fakkaadhu akkanumatti namaa loltu wayii tafakkaadha baxamtu wayii tafakkaadha garuu oo na bira geessan na bartan tokko keessaniin immoo yookiin anatti isin bira dhufaa yookiin nama onnee sibiilaa nama gaarii nama garraamii wayii bira dhaqeetan namni sun gadi bahee dhugaa tonaa hima tiijin maal akka taate yookiin immoo anatu miskiina wayii bira dhaqee miskiinni sun gadi bahee bartiijin nama akkanaati jee isinitti himuu danda'a ani nama natti dhiyaatetti lafatan rabbi uf jajuu fi miti nama hin ga'u baay'ee wayii nama naga'e malee nama hin ga'u namni kamiyyuu hoogaa malee nama hin ga'u baay'ee እና እሱን እንዶ ኦቦሌ ወንኪ አሬ ነው ዲባ አፍሪ ኩን እንዶ ኦቦሌ ወንኪ ማሊ ነማ ኢባ አፍሪ ነማ ኩማ ኢበላ ማፊ ፎሎንኪ ገረጃ ተሚ ምናምን አደ ማጅራ ገለታ ዋቃ የኩን እንዶ አነ ጃለተኒ ማለ ጅበኮ ቀባተኒ ትነቲ ቲክቶክ ከነ ይፈባነ ገሩ አካ ጥላን ነኩፍሳ ቱሬን አካ ነረቲ ኦጌታ ቱረኒን አካ ነተንበርከ ኬቻ ቱረኒን ቶርበቶ ኮ ጂንገኝ ኤፋኔ መነ መዳሚቲ በየው ገረጃ ለማቴ ቲክቶክ ኮ ይፈባነ ሞጂ አሰዲ ቡነ Samono mana madami tiba sana bane kuno oromo ko adda jalato ordoftota kuma ibbala maafi gara ibba saniiti kan deemu maalif jaalala isinnaaf qabdanidha waan na jaalataniif ስለምትወዱኝ ስለምታከብሩኝ ነው ግን ሚሊየን ነበርኩት እኔ እንደዚህ እንደበፊቱ እንደተነሳሁት ብሔረሰብ ስለምትወዱኝ የብሔር ነገር ስለማላወራ የሰው ነገር ውስጥ ስለማልገባ ጫወታዬ ኮንፊደንስ ጸጉሬ ላይ ስራዬ ላይ ትኩረት ስለሚያደርግ ነው ሰው ወዶኝ በአንድ ሳምንት ውስጥ 60 ገባሁት በአንድ ወር ውስጥ 100 ገባሁት ይኸው በአለት 2 ወር አልሞላው ወደ 300,000 እየገባሁ ነው የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ፍቅር ስለሰጠኝ ነው ጥላቴ ባላምባራክኩኝ ጥላቴ ባላቃጥሎ ግን ቢሊየን ነበርኩት እዚህ ጊዜ ከነራቼን ጋር ነበርኩት ግን እኔን ያሳደኩት ይሄው ስንት ፎሎወር አለው 400 አለፉ ከኔ ጋር እኔን ያሳደኳቸው ማለት ነው ከኔ በላይ ሆኗል ግን የእግዚአብሔር ጸጋ ለእግዚአብሔር ሰጥቼ ነው ስለዚህ ስለምትወዱኝ ነው እዚህን ያደረሳችሁኝ ስለምትወዱኝ ነው እህቴ ነው ስለምትሉኝ ነው ይሄንን ያደረሳችሁኝ ብሔረሰብ ባይወደኝም በቀደም ጭንቀት በአማርኛ የሚያወራው እህታቸው ያላችሁ እህት ወንድሞቼ በአማርኛ ኦሮሞ ማታቁ ልጆች ስላላችሁ ነውና በቀደም ላይ ጭንቀት ሄጄ ይቅር ጭንቀት አንድ ቪዲዮ ለቅሼ ሰራው ምጽፉልኝ የሚያወሩልኝ አማራ ኦሮሞ ትግራይ ያልቀረ ምን ሆነሽ ነው የኔ ውድ ምን ሆነሽ ነው ካንቺ እና ልጠብቅም አዘን አምርብሽ ምናምን እያላችሁ እየጻፋችሁ ነው ስለነበራችሁ የእናንተ ፍቅር ስለገለጻችሁ የአማራ ሞት ሞቴ ነው የኦሮሞ ሞት ሞቴ ነው ሁላችሁም አውቃለሁ ግን ወዳችኋለሁ ስለዚህ በጣም ነው የማከብራችሁ በጣም ነው የምወዳችሁ ጌታን በቀደምበት ቤተክርስቲያን እጄ ሁሉም ሰው ከኔ ጋር ፎቶ ለማነሳት እንደ ኦሮሞ ይማላቁ ቋንቋ ኦሮምኛ ማላቅ ሰው ነው ከኔ ጋር ቪዲዮ መስራት ከኔ ጋር ፎቶ ማነሳት እምስሙኝ እንደዚህ ሰላም ነሽ ትጂ ብሎ አይኔን ውስጥ የምስሙኝ ሰው አለ ለአይን በቃ እንደዚህ ውስጥ የሳመችን ሴት አለች ቤተክርስቲያን እጄ መብርሃን የጎንደር ልጅ ናት ግን አላቃትም አጣቀኝም ለምን ዘርነትም ስታወሩ እንዲህ ነበረ ያስጠልቺ ልጅ እኮ ብሎ ነው የሚያወሩሽ ግን አንቺ ቆንጆ ሰው ቀልጣፋ ሴት የሰው ነገር ራስሽ ላይ ኮንፊደንስ ብትሰሪ ሰው እንደዚህ ነው የሚያፈቅርሽ ሰው እንደዚህ ነው የሚወድሽ መጥፎ ነገር ከሰራሽ እቺ እኮ ናት ዘረኛ ናት ዲናት ሌባ ናት የሰው ነገር ብትሰርቂም ይሆንቺ ሌባ ናት እኮ እቺ እኮ መጥፎ ናት እቺ እኮ ቤር ሳዳቢ ናት እቺ እኮ አማራ ጣሊ ናት እቺ እኮ ኦሮሞ ጣሊ ብላችሁ ነው የምትጠሩት ለምን ለእንደተፈቀደሽ ጌታ እንትን ስበኩ ፍቅር ስበኩ ዋጋ የለው ይሄ ነው የምላችሁት ምን ሆነሽ ነው ለምትሉኝ ወንድሜ ሞት ሰራይቱ ስላለ ወንድሜ ገደሉብኝና ለዚህ ነው አዘን ውስጥ ያለው ባዘኔ ውስጥ እንደሞ ብሔረሰብ ነው አብረን ይሄው ጎራቤቴ አማርኛ ኦሮምኛ ሲያወራ አውቀው እኔ ያለሁበት ቤት ማለት ነው እንግዳ ሲመጣ እነሱ ናቸው እኔ ባለለም ምግብ አምጥቶ ቡና የሚያፈሉልኝ ትልልቆች ከኔ ለኔ እናት የሚሆኑት ትልልቅ ናቸው ጌታን ልቡዱ ስትመሳፉከው በቃ ትልልቅ ናቸው የተከበሩ ግን ኦሮምኛ እናታቸው አባታቸው ብላቸው አውቁ ግን እንግዳ ሲመጣብኝ እነሱ ነው ቀደም ብሎ መጥቶ ቡና የሚያፈሉልኝ እንግዳ የሚያስገቡልኝ ሁሉም ነገር የሚያግዙኝ ያለ እነሱ ናቸው እኔ ምንም አላውቅም ገብቷችኋል ይሄ ነው ፍቅር እኔ ቆንጆ ሰው ስለሆንኩት ነው ዝም ብሎ እኔ ማላውቀው
ሀዘኔን አይቶ ሎኬሽን ወስዶ መጥቶ የሚጠይቀኝ ብዙ ኦሮምኛ የማላውቁ እዚህ ቁጭ ብለሽ ብትሰድቢ አያውቁም። ለምን? ፍቅር ሰው ስለሆንኩት ነው። የሆነ ነገር ብደርስብኝም ይሄንን ነው ይሄን እብዝ ነው ከመሬት የሚያነሳኝ። ዛሬ ለዚህ ሀዘን የደረሱልኝ እህት ወንድሞቼ ጌታን እግዚአብሔር ባላችሁበት ቤት ይጠብቃችሁ። እኔ ቤት የገባ እናንተ ቤት አይግባ ለማለት ወዳለሁ እና በጣም ነው የምወዳቸው፣ በጣም ነው የሚያከብራቸው። ቃል የለኝም። ቤተክርስቲያን ውስጥ አይታችሁኝ እንደዚህ አይኔ ስሬ ሳማችሁ በርቺ ያላችሁኝ አዘኔ ነው ያላችሁኝ ሁሉም ጠቅላላ ብሔር ብሔረሰብ ኢትዮጵያውያኖች በጣም ነው የምወዳችሁት። በጣም ጌታን ሲነንጀ አለዳ እሺን ከበጃ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ዋቀየው ጥብቁስታን በተለይ እንትን አድርጉላችሁ እህት ወንድሞቼ ብር ከጠየቃችሁ ቤተሰብ ስጡት፣ ሳታብዙ ስጡት። እኔ ለሞተ ወንድሜ አይደለም የሚለቅሰው። ወንድሜ እንትን ቤት ነው ያለው፣ ይሄ ሰራዊት ውስጥ ነው ያለው። ብር ላኪ ስለኝ እሺ ከነገ ወዲያ ልካለሁ ብዬ ነው ያ ብር ሳልሰጠው ሞተብኝ። አሁን እኔ የጸጸተኝ ያለ ያ ብር ቢሰጥስ የምኖርልኝ ይመስለኛል። እኔ ግን ይሞታል ብዬ አስቤ አላውቅም። ያ ብር ለምን አልሰጠውም ብዬ አሁን የጸጸተኝ ያለ ይሄ ነው። ቤተሰብ ሁሉ ጊዜ ብር ጠይቃል፣ ሁሉ ጊዜ ነው ብር የምጠይቁት እያልኩ የጸጸትኩ ነበር። አጥቼም አይደለም ግን እግዚአብሔር ያለ ነው የወሰደው እና ያ ቀን ብር ብሰጥስ ብዬ እስከ ዛሬ የሚቆጨኛለ ያ ብር ነው። ግን እኔ አጥቼ አይደለም የከለከልኩት። ወንድሜ ነገ ልክልሃለሁ፣ ሎኬሽን ልክልኝ፣ እንደዚህ አካውንት ላክልኝ ምናምን ብዬ ነበረ እና ብሩ ሳለ ላክለት ሞት። እስከ ዛሬ ራሴ እንደዚህ የሚያጨናንቀኝ ሞት ነው። ሁሉ ብዬ ሞተ ነው ያለው። ይኸው እናትና አባትን ቁጭ አድርጎ እየገደሉ ነው። እኔ ግን አሁን ትዝ ብለኝ ያ ብር ብሰጥስ እልክልሃለሁ ብዬ ነበረ። ሞባይል ጊዜልኛ ለነበረ እና ለዚህ ነው ቴጎ ብር ስጠይቃቸው ስጡት። ትዘን ነው የምንሞተው። ጌታ ስጡት። በቃ ብጠይቃቸው እህት ወንድሞቼ ሁሉም ብር ከጠየቃቸው ስጡት። ምንም በቃ